dalje smo u programu proslave Dana opštine Budva, na kojem će učešće uzeti i vrtić Winnie Pooh. On je, dakle, jedan prepoznatljivi vrtić koji se odaziva na mnogobrojne akcije i na proslave u našem gradu. Tako je i ovog puta. Pripremili su i osmislili svoj program, o kojem će nam nešto više reći ovog jutra Marina Jovanović, direktorica vrtića Winnie Pooh. Dobro jutro, Marina, dobro nadošli. Dobro jutro i bolje vas našla. Na koji način će vrtićani Winnie Pooha učestvovati u programu proslave Dana opštine? Kao što ste sami rekli, mi smo uvek spremni da učestvujemo i rado se odazivamo svakoj, kako humanitarnoj, tako naravno i drugoj ili akciji ili manifestaciji. Ovog puta mališani iz 3 vaspitne grupe imaju svoj program pripremljen naravno za Dan opštine i to se naravno pažljivo sprema i odabir i koreografija i samo odabir recitacija, tako da je sve namenjeno Dan opštine Budve. Pripremili smo naravno u našem vrtiću se veoma vodi računa o tradiciji, neguje se folklor, tako da najstariji drugari će se predstaviti sa folklorom, naravno uz nošnje, recitacije i mlađi drugari će biti tu, daće podršku uz koreografije, naravno i recitacije. Je li bilo potrebno dodatno angažovanje asistenata za pripremu ovog programa ili ste vi sa njima to osmislili? Imamo sreću što u našem timu imamo jednu vaspitačicu koja je već dugo u kulturno-umetničkom društvu, igrala je folklor već 9 godina, tako da, kažem, veoma smo zadovoljni s time što imamo obučen i edukovan kadar i na tom polju, tako da smo iskoristili sve njene potencijale i pripremili smo folklorne tačke, uvezali smo crnogorsko koro, uvezali smo banaćansko kolo i jedno za drugim će naravno ići, tako da bit će veoma lepo. To će biti nošnja, tako? Stav? Obavezno. Na svemu smo pažljivo radili, sve je pažljivo pripremljeno. Ono sa čime se ponosimo, a to je da smo nošnje naravno izradili, da su to naše nošnje. Tako da vrlo je teško doći do nošnje za konfekcijski broj dečiji naravno. Tako da smo već zadnje 3 godine pripremili puno tih nošnji i to su sad samo naše nošnje. Jesu li djeca ponosna? I vrlo smo ponosni na to, naravno, i deca su ponosna i vrlo smo i mi ponosni kada imamo nošnju iz Crne Gore, radimo nošnju trenutno iz Boke, imamo nošnju iz Vranja, nošnju iz Banata, tako da razvijamo folklor i razvijamo naravno prave tradicije u našem vrtiću. Evo, kada i gdje ćemo moći da vas vidimo? Petak od 16 do 16:30 ispred zidina Starog grada. Tu smo, nastupamo, dođite. Dakle, posle gradske muzike. Mislim da smo mi prvi, da je taj dečji program prvi, ali nema veze, tu smo. Dobro. Jedni iza drugih, što se kaže. Sutra popodne, mislim da će biti lepo vrijeme. Šta kažu meteorolozi? Nadamo se, ali s obzirom da smo već zadnje 3 godine, kada učestvujemo Danu Šerona, imamo to neko malo ružnije vreme i bude i neka kišica, ali je trg uvek pun. Tako da je zagarantovano, bit će i ove godine. Ali show must go on, je li tako? Tako je. Moramo biti na visini zadatka u svim vremenskim prilikama i neprilikama. Tako je. Marina, da vas pitamo, s obzirom da se jedan ugledan vrtić koji je aktivno uključen u sva dešavanja u društvenoj zajednici, pratite trendove u vašoj oblasti, prepoznatljivi ste i po NTC obukama i programima. Šta je to što planirate za naredni period? Pa za naredni period do Nove godine, evo sad ću vam onako da skratimo sad taj naredni period. To je naravno dolazak Deda Mraza, jedna velika predstava koju svake godine radimo za naše roditelje. Zatim podela paketića, ski kamp koji nas čekuje ponovo na Žabljaku. Naravno imamo jako puno tu edukacija za zaposlene koje ćemo odraditi, već onako što nam je u planu i programu, mada mi dosta i onoga što nam nije, a izazovno nam je, mi to zaista rado prihvatimo i odradimo. Što se tiče edukacija i Dr. Ranko Rajović ponovo dolazi, Uroš Petrović, jedan od najznačajnijih dečjih pisaca, dolazi, tako da, eto, zaista smo i na taj deo vrlo ponosni. Winnie Poohovci su i humanitarci na dijelu? O da. Ono što već tradicionalno radimo, ove godine će biti 10 godina od humanitarne akcije za Dečji dom Mladost u Bijeloj. To je već negde prepoznato, a od pre 2 godine smo se uključili i u saradnji sa Crvenim krstom Budva. Oni su nedavno imali sabirnu akciju i u kojoj su učestvovali naši mališani. Ja bih zaista želela se zahvalim našim roditeljima. Toliko su dali, toliko su pomogli da su se svi, eto kažem, u Crvenom krstu kada smo otišli, bukvalno su se oduševili, naravno svim onima što smo sakupili i doneli, a ono što je bio cilj, u stvari naš cilj, naravno prvenstveno našeg vrtića, je to da je svako dete odnelo po kesu.
odnosu. I oni su zaista znali razlog kome odnose, zašto odnose i zašto to rade. Tako da humanost se uči od malih nogu. Eto, zašto ste prepoznatljivi, cijenjeni, poštovani. Hvala vam puno na ovom gostovanju. Hvala i vama. Vjerujemo da će sutra zasjeniti mališani sve prisutne, da ćemo zaista uživati u njihovom nastupu. Ja sam apsolutno sigurna u to. Hvala još jednom na gostovanju. Hvala i vama.